wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose noti umwami ari kumwe nawe. Mwanzo Itanguriro 22. Itanguriro ibice 22. Mwanzo 22. Itanguriro ibice 22. Mstari wa 6 umurongo wa 6 hadi 8. ushika ku 8. Tukishamaliza Mwanzo Duhejeje aho mu Itanguriro tusome Joshua 4. Turasoma igitabo cha Yosua ibice 4. Mstari wa 8 umurongo wa 8 mpaka 10. gushika ku 10. Mwanzo Itanguriro 6. Itanguriro ibice 22. Mstari wa 6 umurongo wa 6 hadi 8. gushika ku 8. Karibu Abrahamu yabira zankwi zo kosa ikimazi. Abrahamu yabira zankwi zo kosa azikorera Isaka umwana wiwe. Nawe yitwarira umuriro n'imbugita, nuko bombi barajana. Isaka abaza se Abrahamu ati mbega da. Aramwitaba ati nikiga mwana wanje. Ati mbega umuriro n'inkwi ko ari ngibi. None umwagazi w'intama uri hehe wo gutanga kw'ikimazi cyo koswa. Iyo nyishu ucisubiramo gatatu apotre. Inyishu yamwishuye ucisubiramo gatatu. Abrahamu aramwishura ati erega mwananje, Imana niyo iri bwironkere umwagazi w'ikimazi cyo koswa. Abrahamu aramubwira aramwishura ati erega mwana wanje, Imana niyo iri bwironkere umwagazi w'ikimazi cyo koswa. Erega mwana wanje, Imana niyo iri bwironkere umwagazi w'ikimazi cyo koswa. Joshua 4 umurongo wa 8 shika kuri 10. Nuko abo bagabo b'Abisirayeli bakora nk'uko Yosua yababariye. Bandura amabuye 12 muri Yorodani nk'uko Uhoraho yabariye Yosua. Angana n'igitigiri cy'imiryango y'Abisirayeli. Barayajabukana bashikana aho bagiye kurara bayaturaho. Yosua nawe ashinga amabuye 12 muri Yorodani. Aho abaherezi bareruye isanduku y'isezerano bahagaze. Amen. Abalewi igice cya mbere umurongo w'9. Abalewi igice cya mbere umurongo w'9 cyangwa utangure kuri 8 8 9 10. Bene Aroni abaherezi bagereke ivyo bikenye n'umutwe n'ibinure ku nkwi ziri ku muriro kuri ico gicaniro. Ariko amara yayo n'ibikenye vyayo vy'amaguru abanze abironge mu mazi, maze umuherezi avyosereze vyose ku gicaniro. Bibe ikimazi coshejwe, ikimazi gitongowe n'umuriro, umubabwe umotera neza. Urakoze. Aho nyene ni sawa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Zina jora wewe icyubahiro. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sema amina kubwa. Hallelujah. Vuga amina nini? Sema amina kubwa. Hallelujah. Amen. Unajua siku ya leo murabizi kuno munsi ni siku njema. Uyu no munsi mwiza.
ya kumbukumbu kwa ajili ya watu wote waliookolewa. umunsi w'urwibutso bw'abantu bose bamaze gukizwa. Na wakati Kristo alipokufa msalabani, kandi igihe Yesu yapfa ku musaraba, hapo ndio ilikuwa mwanzo wa maisha yetu ya kiroho. aho niho habaye itanguriro ry'ubugingo bwacu bw'imwemu. Hapo ndipo kuishi kumeanza. aho niho kubaho byatanguye, Kuishi kwa watakatifu. kubaho kwabera. Asubuhi ya leo neno ambalo nahitaji tuzungumze. muri iki gitondo ijambo shako tuvugana. Nimemwambia Hamke, umekaa pembeni yangu, sasa roho wangu amekukogota, umenisemea maneno. nabwiye mwene data Hamke ndamubwira ngo twicaranye, noneho mwemu wanje yagukweze uvuga amajambo yanje. Nataka nizungumze kuhusu sadaka ya Bwana. Ndashaka kuvuga tuvuge ku kimazi cy'uhoraho. Sadaka ya Bwana Ikimazi cy'uhoraho yenye harufu njema. ikimazi cyo koswa gifise ubumote bwiza. Asante sana. Sadaka ya Bwana yenye harufu njema. Ikimazi cyo koswa gifise ubumote bwiza. Sikia nikwambie, wakati Adamu na Eva walipofanya dhambi, igihe rero Adamu na Eva bacumura, ama wakati Mungu alipoumba Adamu na Eva, igihe rero Imana yarema Adamu na Eva, ilikuwa ni kwamba vyote watakavyofanya wavifanye kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwari kugira ngo ikintu cyose bazokora bagikore ku bw'icyubahiro cy'uhoraho, ama wamwabudu Mungu. cyangwa bahimbaza uhoraho. Mungu aliwaumba Imana yarabaremye ili wamwabudu, kugira ngo bayihimbaze, na hapana kumwimbia, kumwabudu. atari kumuririmbira, kwihimbaza. Nikisema kuabudu ama kumsifu na kumwabudu, iyo mvuze guhimbaza no gutazira, ni kusema kuishi maisha ambayo Mungu anayotaka, ni ukuvuga ngo ni ukubaho ubuzima Imana yifuza, ya kumpendeza Mungu, ubuzima buhimbara Imana, maisha ya kumpendeza Mungu. ubuzima buhimbara Imana. Na wakati walipotenda dhambi, kandi igihe bacumura, sikia nikwambie, umviriza kitu ambacho walichofanya, ikintu bakoze, wameenda mbali na utukufu wa Mungu. bagiye hakurya y'icyubahiro cy'Imana. Na wakati walipoenda mbali ya utukufu wa Mungu, igihe baja hirya y'ubwiza bw'Imana, ilibidi Mungu peke yake byari bikwiye kuhoraho wenyene ajichukulie mnyama, yifatira igikoko amuue, akacica, na damu ikamwagika, kandi ayo maraso araseseka, ili Mungu ajaribu tena kusikia kwamba kama atasikia harufu ya utukufu, kugira ngo Imana isubire kumva ko yo kumva kakamotokeza, ili Mungu asikia kwamba kuna mawasiliano tena ya yeye na mwanadamu, kugira ngo Imana yumve ko hoba imigenderanire hagati yayo n'umwana w'umuntu. kwa sababu nikimtazama Mungu, kugira ngiye kuraba Imana, hakuwa napenda kumpoteza mwanadamu. Imana ntiyifuza gutakaza umwana w'umuntu, Alikuwa napenda awe karibu na mwanadamu, yifuza kubana n'umwana w'umuntu, kwa sababu ni kitu cha thamani sana. kuko yari umuntu w'agaciro kuri yo. Kwa sababu gani ni kitu cha thamani? Mbega kubera iki yari w'agaciro? Mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu, umwana w'umuntu yaremwe mu shusho y'Imana, na kama aliumbwa kwa mfano wa Mungu, kandi niba yararemwe mu shusho y'Imana, ni kitu cha thamani sana mbele za Mungu. cyari ikintu cy'agaciro cyane imbere y'uhoraho. Kama umenisikia hapo, sema amina niba kubwa. unyumvaga uvuge amen. Biblia inatuambia ya kwamba ijambo ry'Imana rikatubwira hata wote waliofuata ngo n'abakurikiye bose, ili wakaribiane na Mungu, kugira ngo bashobore kwegera Imana, walikuwa wanatoa dhabihu. baratanga ibimazi, Na wakati wakitoa dhabihu, kandi igihe cyose batanga ibimazi, zile dhabihu bya bimazi zinashindikiza maneno yao. byaherekeza amajambo yabo. Ukisoma hata Noa, ugiye gusoma inkuru za Nowa, alitoa dhabihu, yaratanze ikimazi, lakini katika dhabihu zote alizozitoa, ariko ibimazi byose yatanze, alikuwa anatoa akishindikiza maneno nyuma ya dhabihu. yaratanga ikimazi giherekejwe n'amajambo yiwe. Lakini pamoja na dhabihu zote ambao Noa alitoa, ariko hamwe n'ibimazi Nowa yatanze nataka byose, nikwambia asubuhi ya leo, hazikumridhisha Mungu, ndifuza kubwira ngo ibyo byose ntibigeze bihimbara Imana, hazikumtoshelea ibyo Mungu. byose ntibyahagije Imana. Tumesoma katika kitabu cha Walawi, twasoma igitabo cy'Abalewi, Biblia inatuambia ya kwamba ijambo ry'Imana rikatubwira ngo Mungu alimwambia Musa Imana ibarira Mose juu ya kumtowea dhabihu, kubwo gutanga ibimazi, jinsi wanaweza wakazifanya. ukuntu bashobora kubikora. Dhabihu ilikuwa ikikuja, ikimazi iyo cyaza, walikuwa wanaitazama kuanzia chini mpaka juu, barakiraba bakagisuzuma neza, isiwe dhabihu ya kilema, ntikibe igikoko kimugaye, isiwe dhabihu ambayo iko na dosari, cyangwa ikimazi gifise agasembwa, lakini ziwe dhabihu ambao zinaenea mzuri sana. ariko kibe ikimazi gikwiye. Lakini sikia nikwambie, ariko umviriza ndakubwira, walikuwa wanazileta zile dhabihu, barazana ivyo bimazi, na Mungu akamwambia Musa, kandi Imana ibarira Mose, wakati wana wa Aroni wanaziweka kwenye madhabahu, igihe abana ba Aroni babishyira ku ni kimazi, kwa sababu iwe harufu njema juu yangu, nukugira ngo bibe umote bwiza ili kuganje, nisikie harufu njema juu yangu. nukugira ngo numve akamotokeza, Kwa msemeo mwingine, ili niweze kufurahi, mu yandi majambo kugira ngo mpimbagwe, ili niweze kutulia, kugira ngo ntekane, ili niweze kujisikia vizuri, kugira
kugira ngo niyumve merewe neza. Wakati nitakaposikia hiyo harufu ya dhabihu. Igihe rero numvise kaka moto k'ibimasi. Sikia nikwambie. Umviriza. Wana wa Haruni walifanya hiyo. Abana ba Aroni barabikora uko. Lakini Mungu hakutosheka. Ariko Imana ntiyigeze ihazwa. Biblia inatuambia ya kwamba Biblia ikatubwira ngo Mungu akamwambia Abrahamu, Imana ibarira Abrahamu, wende ukanitolee mwana wako Isaka. genda utanga umwana wawe Isaka. Na wakati walipokwenda kumtoa Isaka, Igihe agiye gutanga Isaka, tumesoma neno la Mungu twasoma ijambo ry'Imana linatuambia ya kwamba linatubwira ngo Isaka akamuuliza Abrahamu, ngo Isaka abaza se Abrahamu, kuni iko inkwi zirahari, moto uko, umuriro nawubonye, lakini dhabihu hakuna. ari ikimazi naco nabonye. Sikia nikwambie, Umviriza. palianza uzao wa Adamu. Hatangwa uruvyaro rwa Adamu. Noa akaingia. Noa arinjira. Mtu wa kwanza katika Biblia, umuntu wa mbere muri Biblia, aliyokuwa wa kwanza kutabiri kwa kinywa yatanguye kuvugishwa kuhusu habari za ukombozi. Atangura kuvuga ivyo gucungurwa, habari za ukombozi, ivyo gucungurwa, ilikuwa ni Abraham. Yari Abraham. Abraham alipresize vizuri sana. Abraham yabivuze neza. Akamwambia Isaka, abwira Isaka, ndiyo moto uko, umuriro urahari, kuni iko, inkwi zirahari, lakini sikia nikwambie, ariko umviriza, mwana kondo. Umwagazi w'intama. Hakusema kondo, ntiyavuze, lakini alisema mwana kondo. Ntiyavuze intama, yavuze umwagazi. Bwana atajipatia mwana kondo. Uhoraho araza kwirondera umwagazi. Bwana atajipatia mwana kondo. Uhoraho araza kwirondera umwagazi. Wakaenda pamoja. Barajana. Haikumtosha ili aweze kumtoa. Ivyo nivyahaye ngo kugira ngo amutange. Alimtoa mwana wake. Yatanze umwana wiwe. Lakini sikia nikwambie, alikumviriza, wakati walipofika mlimani, igihe bashika ku musozi, haikumtosha ili aweze kumtoa mwana wake. Ivyo nivyari bikwiye kugira ngo atange umwana wiwe. Alimtoa mwana wake, yatanze umwana wiwe. Lakini Mungu ariko Imana akaleta kondo. Imana izana intama. Hakuleta mwana kondo. Yazanye umwagazi w'intama. Akaleta kondo. Yazanye intama. Ile kondo ya ntama ikaenda nafasi ya Isaka. Iza mu kibanza mu gishingo cha Isaka. Hata kama ilienda nafasi ya Isaka, nawe yagiye mu gishingo cha Isaka, lakini katika maumbile ya kimungu, ariko ukuni Imana yari imeze, Mungu hajarizika. Imana yari bwahimba na Mungu hajatosheka Imana bwahazwe ili aweze kufikia katika lengo lake, kugira ngo ishike muri rwa rugezo rwayo, kwa sababu lengo la Mungu kuko Imana yifuza gushika ilikuwa ni kuishi pamoja na mwanadamu. Kwari kugira ngo ibane n'umwana w'umuntu. Lengo la Mungu inumbero y'Imana ilikuwa kuishi pamoja na mwanadamu. Kwari kubana n'umwana w'umuntu. Biblia inatuambia ya kwamba, Biblia ikatubwira, katika wote waliotoa dhabihu, abantu bose batanze ibimazi, Mungu alikuwa anashuka, Imana yaramanuka, Mungu alikuwa anapokea, Imana yaravyakira. Lakini kukaa pamoja na mwanadamu, Mungu hakukaa pamoja na mwanadamu. Ariko kubana n'umwana w'umuntu ntivyari bigishoboka. Sikia nikwambie, umviriza, Abraham alitoa dhabihu, Abraham yatanze ikimazi, Isaka alitoa dhabihu, Isaka yaratanze ikimazi, Yakobo alitoa dhabihu, Yakobo yaratanze ikimazi, na wengine wote walitoa dhabihu, n'abandi bagiye bakurikirana baratanze ikimazi. Zile dhabihu zote, ariko ivyo imazi vyose, zile sadaka zote, ayo mashikanwa yose hazikumtosha Mungu. ivyo ntivyahagije Imana. Sikia nikwambie, umviriza, nataka nikwambie watu wawili ndashaka kubwira abantu babiri ambao walimgusa Mungu bakoze ku mutima ili w'Imana, Mungu aweze kutimiza ahadi yake. kugira ngo Imana ishitse isezerano. Abrahamu amemwambia mtoto wake, Abrahamu yabwiye umwana wiwe, Mungu atajipatia, Imana iraza kwirongera, atajipatia mwana iraza kondoo. kwirongera umwagazi. Wengine wote abandi bose walienda wanafanya, bagiye babikora, walienda wanatoa, bagiye batanga, lakini walikuwa bado hawajamwachia Mungu nafasi ya ariko kutumika. ntibari barahaye Imana ikibanza cyo gukora. Sikia, Viriza, wengine wote abandi bose walikuwa wanafanya vitu, barabikora, walikuwa wanatenda vitu, barakora, wanatoa dhabihu, bagatanga ibimazi, lakini walikuwa hawajamwachia Mungu tere ya kukamilisha ahadi ambayo aliyoisema. ariko ntibari bahaye ikibanza Imana kugira ngo ishikane isezerano yarasezeranye. Biblia inaniambia ya kwamba, Biblia inavuga ngo Abrahamu akasema, Abrahamu aravuga ngo Bwana atajipatia uraza kwirongera mwana kondoo, umwagazi w'intama. Bwana atajipatia uraza kwirongera mwana kondoo. umwagazi w'intama. Kama ni kondoo, nimba ari intama iko nazo, arazifise. kama ni mbuzi, nimba ari impene iko nazo, arazifise. kama ni ng'ombe, nimba ari inka iko nazo. yarazifise. Lakini ninachoona ya kwamba ariko icyo mbona, Mungu hahitaji hivi, Imana lakini ntikushaka ivyo. Mungu anahitaji ariko Imana yifuza kurudisha identite yake juu ya mwanadamu, kuzana akaranga kayo ku mwana w'umuntu. Biblia inaniambia katika kitabu cha Joshua, Biblia ikambwira neza mu gitabo cha Yosuwa, Joshua wakati alikuwa anavuka na wana wa Israeli, Yesu igihe yajabuka
kwambuka n'Abisirayeli. Biblia tumesoma imetuambia ya kwamba Biblia yatubwiye ngo Joshua alipovuka Yosuwa igihe yajabuka alichukua mawe 12 yafashe amabuye 12 akarudia ndani ya Yorodani asubira muri Yorodani akayaweka ndani. ayashira muri Yorodani. Alipoyaweka ndani, Igihe yashira muri Yorodani, Biblia inasema vizuri ya kwamba Biblia iravuga neza yale mawe yalikaa mpaka hivyo. ya mabuye yarabayeho gushika bugingo n'ubu. Mawe yalikaa mpaka hivyo, Aya mabuye aracariho gushika n'ubu. lakini Joshua yale mawe aliyaacha ndani. Ariko Yosuwa ayo mabuye yasize Ninamwona ndani. Joshua anatoka, Ndabona Yosuwa asohoka. lakini Joshua hata ametoka, Yosuwa nawe yasohotse. kuna mawe ambayo yamebaki ndani, Hari amabuye yasigaye muri na Yorodani. yale mawe ni dhabihu, ni madhabahu. Kandi ayo mabuye byari bicaniro. Na ukiona madhabahu unaona sadaka. Kandi iwe ibicaniro ubona ishikanwa. Ikabidi Mungu aingie katika deni. Aho rero Imana iba yinjiye mu ideni. Mungu akaingia katika deni ya neno la Abraham, Bwana atajipatia. Imana iba yinjiye muri rya jambo rya Abrahamu yavuga ngo Uhoraho araza kwirongera. Mungu akaingia katika deni la pili. Joshua amejenga madhabahu ndani ya Yordani, lakini hakuna dhabihu. Imana iba yinjiye mu ideni rya kabiri igihe Yosuwa yubaka igicaniro atakimazi kiriho. Ninaona watu wanatoa dhabihu. Ndabona abantu batanga ibimazi. Ninaona Waisaka wanatoa dhabihu. Ndabona Waisaka batanga ibimazi. Lakini Mungu hajaridhika. Ariko Imana itaranezerwa. Naona Mungu, acha niseme, naona Mungu uko ndani ya insecurity. Ndabona Imana iri mutekano muke. Atajipatia iraza kwirongera. Madhabahu iko wazi, ibicaniro birahari, hakuna dhabihu ya kuweka ndani. kiriho. Lakini Biblia inaniambia ya kwamba pamoja na Mungu kutafuta, hamwe n'Imana ikirarondera, ikabidi mtu mmoja azaliwe. Byari bikwiye kumulumwe avuka. Jina lake Yohana. Huyo aitwa Yohana. Yohana akaanza kutabiri kuhusu Kristo Yesu. Yohana atangura kuvugishwa vya Kristo. Biblia inaniambia vizuri. Biblia inabwira neza. Ukisoma katika kitabu cha Yohana, kusoma kitabu cha sura yake ya kwanza mstari wa 29. Igice cha mbere 29. Yohana alikuwa ndani ya Yordani. Yohana yari muri Yordani. Wakati Yohana alipokuwa ndani ya Yordani, Yohana yari muri Yordani, alikuwa akibatiza. Yariko arabatiza. Yohana alikuja nyuma ya Abraham. Yohana yaje nyuma ya Abraham. Yohana alikuja nyuma ya Joshua. Yohana yaje nyuma ya Yoshua. Na Yohana alikuwa ndani ya Yordani. Yohana yari muri Yordani. Na katika Yordani kulikuwa ndani mawe ambayo inakosa dhabihu. Wakati Yohana alikuwa akibatiza, Biblia inaniambia ya kwamba alikuwa akiwaambia watu habari njema. Alikuwa akiwaambia watu habari za wokovu. Alikuwa akiwaambia watu habari za kukombolewa. Biblia yangu inasema vizuri ya kwamba alipogeuka nyuma, akampiga macho Yesu. Alipomwona Yesu, miguu yake ilikuwa ndani ya Yordani. Katika Yordani pako mawe. Mawe hayana dhabihu. Alipomwona Yesu, revelation ikatoka mbinguni na kumwambia Yohana kile ambacho watu walikuwa wanangoja, kile ambacho watu walikuwa wanatafuta, kile ambacho Abrahamu alichosema sasa kimefika. Yohana alipomtazama Yesu, Biblia inasema ya kwamba hakumwita Yesu. Hakumwita Yesu. Alimwona katika image ya mwana kondoo anakia kujitoa kwenye madhabahu ambayo iko ndani ya Yordani ili aweze kujikomboa. Yohana akasema ya kwamba huyu ni mwana kondoo wa Mungu anayekuja kwa ajili ya kuondoa dhambi za ulimwengu na kwa ajili ya kukomboa. Watu wote wakatazama mwana kondoo, wakamkosa, wakamuona Yesu. Lakini Yohana alimwona katika maisha private ya mambo ya kiroho. Alimwona katika maisha ya kiroho. Sikia nikwambie, alipoingia ndani ya maji, ilikuwa ni akte ya kwanza ya kukubali na kusema Bwana, ndiyo kabisa, ninakubali kujitoa, kwa sababu hakuna kingine kilimfanya ajitoe. Ilikuwa ni mission special ya kumrudishia Mungu watu wake. Jina la Bwana libarikiwe. Alipoingia ndani ya maji, alibatizwa. Alipobatizwa, alianza kujaribiwa. Alipoanza kujaribiwa, aliteseka. Wakati alipoteseka, wamempiga,
yarababajwe na wakati walipompiga, sikia nikwambie kitu kimoja, aliangikwa msalabani. Wakati alipoangikwa msalabani, sikia nikwambie, Biblia inasema hakukuwa hata mwenye kupendeza, hakukuwa hata mwenye kuvutia, hakukuwa hata mwenye kupendeza, hakukuwa mwenye kuvutia. Kwa sababu gani? Ndiyo, hakukuwa mwenye kuvutia, hakukuwa mwenye kupendezwa, lakini mbele za Baba alikuwa sadaka yenye kupendezwa na yenye harufu njema, ili aweze kuwagokota wengi kwa ajili ya Bwana. Niseme hivi, Mungu alijaribu kutafuta, akasema ya kwamba sadaka zote watu wanatoa havinifikishi nafasi, inabidi mimi peke yangu nijitoe sadaka ya kweli itakayo niridhisha. Yote wanavyotoa ni sadaka za mwili, lakini ninahitaji sadaka ya roho. Ninahitaji sadaka ya roho. Nayo sadaka ya roho nitaitoa wapi? Mungu akakamata neno lake. Mungu akakamata neno lake. Mungu akakamata neno lake, akalivalisha mwili. Alipolivalisha mwili, likateremka, likazarauliwa, lakini kwa mstari moja tu, kwa mstari moja wa kusema ya kwamba Mungu ajirudishie visadaka. 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 Wamesema vizuri. Ilikuwa ni mbegu moja, ilibidi ipandwe. Wakati mtu anapopanda havuni kitu kimoja, lakini Mungu aliona ya kwamba ili nijiridishie taifa inabidi nipande. Nikisha panda, ninaamini ya kwamba wakati wa kuvuna nitajivunia vingi, nitajivunia vingi. Sikia nikwambia asubuhi ya leo, hatushangilii Kristo ambaye yuko msalabani, hatushangilii Kristo ambaye yuko kaburini, lakini tunashangilia Kristo ambaye yuko hai, yuko mkononi kwa Baba. Biblia inasema ya kwamba yuko kwenye mkono kulia wa Baba Mungu, akituombea mimi na wewe. Kitu ambacho Mungu alikuwa anatafuta ni manukato, ni manukato. Kitu ambacho kinachomfurahisha Mungu ni sadaka ya manukato, ni sadaka ya manukato. Mungu atafuti kitu kingine, Mungu anahitaji manukato. Wakati unapoishi, kama Kristo amekufa juu yako, kama Kristo amefufuka juu yako, ujue ya kwamba uko kwa ajili ya kutoa manukato, kwa ajili ya kumfurahisha Mungu. Usitake kufurahisha mwanadamu, lakini taka kufurahisha Mungu. Wakati unapotembea, tembea ukiacha manukato. Mtu akijipaka parfum nzuri, hata kipita hivi harufu inabaki. Sivyo? 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 Lakini tulikuwa tuna hiyo manukato original. Hatukukuwa nao, lakini ulikuwa kwa Mungu. Ikabidi Mungu atupatie hiyo manukato, na sisi kupitia hiyo manukato tuingie ndani, ili tuweze kutoa manukato. Ndio Paulo anasema, sio mimi ninaishi, lakini ni Kristo ndani mwangu. Kama ni tabia zangu, kama ni maisha yangu, sio mimi ninaishi, lakini ni Kristo ndani mwangu. Manukato ninayoyatoa, harufu njema ninayotoa, haiko harufu yangu mimi, lakini ni Kristo anazungumza, lakini ni Kristo anaonekana, lakini ni Kristo anatenda. Asubuhi ya leo, mtu wa Mungu, kwa ajili ya kazi ya msalaba, kubali maisha yako yapotee, lakini yapotele ndani ya Kristo, na Kristo aonekane ndani ya maisha yako.
Waefeso 5. Abaefeso igice cya 5. Namaliza. Waefeso 5. Ngira mpeze abanyefeso igice cya 5. Mstari wako wa kwanza na wa pili. Igice cya 5 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Waefeso 5. Abanyefeso igice cya 5 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Biblia inasema nuko mwigana Imana nk'abana ikunda kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yabakunze akatwigura akatubera ishikanwa ikimazi bihaga Imana umubabwe umota neza. Umubabwe. Biblia inatuambia ya kwamba Biblia inatubwira neza tumuige Mungu, tuigane Kristo kupitia Kristo Yesu, tuigane Imana biciye muri Kristo Yesu, kama jinsi Kristo alivyojitoa huko Kristo yitanze juu ya maisha yetu kubuzima bwacu, ili awe dhabihu takatifu kugira ngo abe kimazi cera yenye kupendeza gihimbara Imana mbele za Bwana. gihimbara munyongazi wao. Hebu nikwambie mtu wa Mungu, uviriza muri Imana, louange ama adoration guhimbaza no gutazi ni maisha ya kumpendeza mtu fulani. N'ubuzima buhimbara umuntu runaka. Louange na adoration guhimbaza no gutazi ni maisha ya kumpendeza Mungu. N'ubuzima buhimbara Imana, maisha ya kila siku, ubuzima bwa misi yose, maisha ya kila wakati, ubuzima bw'ibihe byose, maisha ya kila dakika, ubuzima bw'umwanya wose, maisha ya Mkristo aliyeokolewa, ubuzima bw'Umukristo yakijijwe. Wakati unafanya mapenzi ya Mungu, igihe ukoze ubugombe bw'Imana, inamaanisha ya kwamba unafanya louange na adoration mbele za Mungu. biraboneka ngo umuntu ariko arahimbaza atazira imbere y'Imana. Biblia inatuambia ya kwamba Biblia tubwira tumuige Kristo, tuigane Kristo jinsi alivyojitoa. ukuntu yitanze. Biblia inaniambia katika kitabu cha Warumi, Biblia yambwira mu kitabu cha ya Warumi kwamba kuna kitu kimoja ambacho Mungu anachopenda. aravuga ngo ikintu kimwe Imana ikunda. Kuna kilte moja ambayo inayopendeza mbele za Mungu. Ikintu kimwe gihimbara Imana. Na hiyo kilte ni kilte gani? Kibega no guhimbaza. Biblia inasema toweni miili yenu iwe dhabihu takatifu, kwa sababu hiyo ndiyo ibada inayompendeza Bwana. Itoweni miili yenu iwe dhabihu takatifu, kwa sababu hiyo dhabihu ni miili yenu na ndiyo inayompendeza Bwana. Sikia nikwambie, kila wakati ungali kunaishi, kila wakati ungali kunapumua, ujue ya kwamba uko juu ya kutoa dhabihu takatifu mbele za Bwana. Unaweza ukatoa vitu vyako, unaweza ukatoa maisha yako, unaweza ukatoa sijui gari zako, lakini kuna kitu ambacho Mungu anangoja. Mungu anangoja kutazama roho yako. Roho yako iko na nafasi gani? Sikia nikwambie, Yesu akufufuka leo, ama Yesu hakukufa vendredi, lakini Yesu amekufa miaka imepita mingi sana. Cha kucelebrate siku ya leo ni kukaa na kuangalia maisha yako ya kiroho, namna gani unavyotembea na Mungu, namna gani unavyoishi na Mungu. Kama sivyo vya kupendeza, kama sio vya kupendeza, mwambie Mungu niwezeshe. Mwambie Roho Mtakatifu niwezeshe, unipe nguvu ili kila siku niwe ninaishi maisha ya kumpendeza Mungu, ya kumpendeza Bwana, ya kumpendeza Kristo. Kwa sababu gani? Tumepata dhabihu, tumepata sadaka, lakini hiyo sadaka inabidi tuipitie ndani, inabidi tuipitie ndani. Sisi tusionekane, sisi tusionekane, lakini Kristo aonekane. Wokovu wa kweli na Pasika ya kweli sio kula na kunywa, sio kuvaa vizuri, sio kucheza. Ndio Yesu amefufuka, lakini Pasaka ya kweli ni wakati unaishi maisha matakatifu ya kumwogopa Mungu.